Ini mana po? Ini boleh kan? Dia lakukan lah tu sen बताइए था निकाली बताइए था Thì đuôi phát cái thứ nó bảo cô son mẹ tụm nó có tụm đào đào đi cái album humri cái vang yo gen coi pen gen cái aklim pen ang pha pen sa pen la pen palo pen son pen thì sao đó năng cái gì sao aman pen pen mẹ tụm nó có tụm Sing alam, sing apin, aman buka apin, buka pasi. Iyo, aku deh, darlin, tong, iyo, isan buka, isan kedua itu. Umur kita lama, 4 tahun lama, matang sih. Hidup kita, umur kita saya sepanjang. Mante, mungkin apa, mungkin apa sih. Don Cihumri, Rak Cihumri, Tulang Ayan Tuluma, Mia tu, Lokatum, Aman tu Tok Apeng tu Tok, apa sih, Roman, Bang Tok Apeng ke, Cumang Mang tu, Mang tu kepada apa sih, Abdi, Sinar, Mia tu. Ningri dia alam, ning lag dia alam, than te bangta, sini ni dia apa sih. Thega sita ule thagdo nang kusika do awe phanta jo anang ki alo de ho ai ongatum arnamatum jo nimia dable ni litum jo mithangar bom mithangar phiarum pen riso pen jang pen sar pen lar pen pumen pen phulok pen kithe pen kiding pen aputha jo palok pen dikon pen ni litum jeng toy ke wang jeng ni ki wang ra nang liar bong arum nang liar phi arum hum di na pale hum pa na pale ke jo ni litum hi thi ki dun ji le bo wa ki dun ji le chi jong ki dun ji ke chi ye ki dun ji le basa che hang po nang baseng che hang po nang pu le ni litum jo ma na pale pe na pale ja kali ong atum ma na matum jo ani sia jo le litum jo adang bang thurja phan puke ang asar kang thurja phan puke adin chi thik lo nang tarik chi thik lo nang tusi adin chi thik a hot tarik chi thik a hot ke sar do lar do apu thak bi khoi do munja do hakhi do sabu do lasi ili tum tarik chi pi ani ki chi pi ani ki chi thik a po ki chi thik ke mo Adam kang thuri asar kang thuri ke morning thi ipilu kimi chirim that anle Adam kang thuri phan asar kang thuri phan tu adin ang pidun si tarik ang pidun si adin ki chogateng tarik ki chogateng pensi nili tum si tayo chi sedang si jeng toy penjeng ni pensi nang liar bungarum nang liar phiarum amma nang pa chile tu apeng nang pa chile tu ke जो आदम बंग थोड़िया फाना सार कंग थोड़िया फान तुसी नीली तुमके चुनिंगी थोंके चुनिंग लाख थों पेरलो लसी आविया अलाम का नीलो अलाम का नीलो लमंग सो मान लमंग सो पेंग लमंग सो सेरती बुक रूबती बुक पेन जो फूनंग कुर्सी फानंग कुर्सी रेमनंग सी पंगदुक सी मोनंग सी पंगदुक सी जो अमानंग पचिले थु अपेंग नंग पचिले थु के Adam ning thur pina sar ning thur pinon kusi jo ningri alam the ning lang alam the ke man alam the peng alam the ke lahno de ong chum ha ek tu thelang ni the thelang hai ke kama ala ko som jo besar nale Tante, Jomo, Saratum, Maratum, Nangli Tunjo, Nangli Tumanu, Oma Tumanu, Anchota, Nizatanu, Yatanu, Nangli Tunjo, Nindin, Nindon, Asi, Kalang Lati Masa, Kalang, Kesan, Kaki,
Himayan sila aking hinang kusuna kasi Himayan sila aking hinang kasi Kuway yelo Irinikit sa pinang Witilo na wili pa sa pinang kasi the cancer, the cancer, atau ni orang kecil orang kecil kejadian kecil orang kecil orang jadi pastor Hoyden, minister Hoyden yang kemudian dengan sangat berdoa kepada juga atau dia bilang orang bersendiri dengan selama itu mulai langsung soalan kita masalah orang yang itu berhubungan dengan sini dalam sebuah Iris makin terkumpul anak kembali kami kantor membeli kita kedoan untuk kami apa yang pada ini ketong tanggi kantor atau tuhan akhir jadi itu pada kantor ini ketong kami yang kita maintain kadang kasi ini tuh membelikan Lambon alone ini Portiponline Office of the Nongwan Sugela Baptist Church COPS Sugela Karbianglong Assam established 1953 Kaperat Sir Harsing Rongcheon Pastor Langso Baptist Church Atithi Mondolipan London Alo Akehai Hare Sarpinpo Inti Sar, Koresor inti lapian sangpi sika rongkarti atun asopo. Apan nilitu mondulikan kang adaya do tekwanon be. Lasri arnam aron pen tangri pandon kiti ponji apansi nilitu nongwan sugela baptis amondulipan lamdon langkiti dundo. Orang siar nak mana kira berpergilah kita jalan dari tempat Jesus Kristus pan. Theo employment so Paris Bandon a program little resemble the nearest killing peer man is allow the pan the contribution not a recommendation so look for him both Langso Baptist Church Village Hochotaro Pio Tekerangju Pia Songka District Karbianglong Assam pin 782441 Referendum Board date 6 March 2025. To the Minister Harsing Rongcheon, Licensed Pastor, Langso Baptist Church. Greetings to you in the name of our Savior Jesus Christ, to whom it may concern. This is to certify that Miss Iris Killing P is the elder daughter of Mr. Bangot Killing and Mrs. Dina Hansen P. She is the compliance and veracity member of our Langso Baptist Church as habited by our Lord Jesus Christ. We on behalf of Langso Baptist Church has given the authority to be her holy matrimony as far as she has been given the statement. We honorably for her wedding to be flying colors. May God's blessing be upon her abundantly. Ini industri kedua mesin benih usia dari perumahan Ronta lapa kira padang nanti. Usia tidak. Keceng ini anding sebenar kira. Angke hempuan pulau unit industri itu ke ini. Nelapan lapan kakak
lahan kira kadang contoh akan cien dorang lapen lalu ahok isinya Sino kaya natin ako isinang nanito. Sa hingin people get mo so dinero ng todo. Puso find it the wife find it the 50. Harja price pero porong boss profile. Haru dibuar sini kaya na to intro na korte sa pinto lanang liri arki keot anggir Iris killing tiapan nang lipi solo pusi nang lipi pon koma. Asih percaya tak? Mula tu coba itu kok. Lepen alang lipan cinghon koma. Aman pipoma. Lapen so that setame mesena hot setame lapen anut kaprek doan cibo FC alang lipan joksi renting am maka jok fokusi nang li arnaman no lapen taman so arak annuta cecah rumah Iris kilimpi lanang liwi RAPN keot akorde sarpin puapan nang lipenan lokusi nang li dokoma alang lipan cinghon koma ning parong koma aman pipoma lapen so tertame mesena hot setame lapen anut kapre doan cibo FC alang lipan sorti renting am mata cuak tukusi nang li arna mando lapen labang suara ang muka cecakan Bangsuanan kan ninang kan cepat cor ahok tang hong nang tiga lapen pirte nikilong amar anta nang pen enrak pepo Pusuko lapen arjong tang tir amen pen Bangsuanan pen ninang han cepat cor ahok tang hong nang tiga lapen pirte nikilong amar anta nang pen enrak pepo Pusuko lapen arjong tang tir amen pen amen Ingat hati ko nang ipumapun itong Tuhan Yesus nang hanap ni Robi partula ito Orbe arti konti peningir Iris kiling nang kangjing so penajamte alam ito ini fokus na ang ribang doon na ang may idaw ang lemon sudah nang kan mga ahir ko may ang lanso alam ito magkaya si Tero Cinghon ketinjakan kepleng step lapisan family ng kailan lapinan ka kalian ko anak tu ningkarong isang sangkot lapukan ng mahal kapre lapinan ning kita maka ang komperke ang kami ingkang katiyo punya lapisan siya lapinan part alam ko mahal sobor ang medicine ang konsepto ko. Then, mengenai alam ng kailang hasto ang talaga. Adobe ang po lahat nihan cardivative equation oipen milipan ada kong itiatin ko. At ang parda pili arna maroma tempen ang pangri pangdong facility non alam natin ang niligin ka na natin ha pinanso ko niligin ko sakit hangpon po lapen suya din Mr. Pupo pinitin ko lapen sa parda
Miss Adin, Mrs. Supi, Mrs. Supi, ini juga alam kemudian tak kontak. Oke, now alam itu bang ini terbukan milihin pen, pilih pen ke penan solo Supi alam itu bang milihin pen pakai tangan sama. Now bangke, now pakai tangan ada tiga now bangke, pilih pen ke nature lo, rata terbukan kapakyan yung bang samahan iti-kopi inso pada ibu konto rada tuwapan sekang konto ini penting jor alam ikan alam samahan iti-kopi ibu konto this is to clarify that Mr. Sergeant Tumudi and Mrs. Alice Pilinke were united in the on this 6th day of Thursday, March 2025 at Lanisor Catholic Church, according to God's ordinances, under the law of Christian grace, with the blessing of the parents and the government. Because kita semua mendoakan Tuhan bangsa saya, seperti sekolah pun church naman sa tradition.